Ka Voice of the People's Party Youth Wing hapo kajirang ba mabut khar awan man aji kasian ya kajinya ki syong syat hanu Salman ka Crintage Foundation ba HB Nonglang Hakmat Sekretariat Ban Persia ya kajing IT ka soka ya ka dorun nong lumpong deng ha umyam sya ka company ka banabar ka Indian Hotel Companies Limited IHCL Tata Group ka batmu ban Shna Hotel ha ka te jaga oba mabul ulaong ba kisama jong ka WP aji kasian ya ka Crintage Foundation Washim ni sinjam ban pelong ya kijing ki ulong ba kijing tumu ban te ya ki hotel remdor ha ke jaka ba kijing wanra ya company haspa na bar kam penyo imentoy ki pa ba kejela nai tang namta ke national party ora itu ba party WPP lembau presiden nang barang ba dan milau semua kira pha teng ya kijing tho ban persya lo kan kijing tumu IT ke jaka sei company haspa andai soka kam sima sya skor Atu kini kita Sarkar dong ka Jela Meghalaya lani ke Sarkar dong kata ka National Party. Di kejumura dong kini ka Sarkar ka pemerintah ya kini di company Vespa, company kenabar Tadi kita buat ban kamai spa lagari kejuni ban mentoy ya kini di National Party. Kabar pat tolong ba nakaliang kajungi kum ka Youth Wing wa ban betul ki ba aku ar Julai arjar arusau nakaliang ka parti kajungi VP Central Body hingga presiden ilapha ya ka city objection nakta kani kajing transfer jong kini ki jaka mo budan ng po umyam umba grup akar Jakta ki company he spa. Nakaliang kajungi ka party rin nila ko at silap ladap lingpa i president. Di mentaru nakani ka por kamta ismutu hi ba ka party kajungi rin kadai ka way na ki party. Kapag yang scam Banyada yakari Banyada yak Jakarta at Banyada yak Mariang. Dai halor kami kanong rim ba nakaliang kajungi rin ka party hi kum ka Youth Wing hi Lami Shikmat Banwan Banai Jingkershan ya kini ki samla ramba di bala len ladi Lami Shikmat ban ya persya ya kini kajing ai jaka nakaliang ka Sarkar sa kita ki company spa mo esi ngila banong ba kita ki company hidon ki jingtmu ban snai kita ki luxurious hotel hang ki apo lumpong deng hang ki apo umyam esi ngila banong ban redevelop mo kumpa kalakam nakaliang Sarkar ban redevelop ya ketika umyam hanti banwara ya taki luxurious hotel hanti banwara ya taki spa hotel banwara ya kita ki Dutch resort hanti dengan supra batong kumni hang ni ngelai i kiladon ka Vivanta 5-star hotel kiladon mo kakut yat Marriott kiladon disakadon teli ki 5-star hotel kidang pla bisa kita ru kini ki Orchid Hotel ru di Orchid Resort ru pun kiladon apo kejela kajungi di ladawan ra siwan ra ya kini ki 5-star hotel ni ya mono pun ya onong nang ni mo atrai kini tang hi spa hi saipan kiban benefit na kani nri upat ba ajung ilay undo nong dina kali ang ajung iru ni spa ban ru ba habang yepek kami day bat ka NGT mo kali i ba kala ban ya ka yung duyong hani ka jela me kali ka jungi nri uduyong udang ya titik atrai titip hi mono ko peniya di kita kini bro dan nri dali apat ka Sarkar om don NGT dali apat urit apat don NGT dan kali ang kajungi ni dap ka kajing songpia apa kani ka Sarkar ka snap menteri mo ini ki nong ilam jungi na po Crintage Foundation hatu menta ka snap menteri bejaki kapan syap room selen ki dan kali ang kajungi kum ka nongrum ka scam dan ibu ipi hang ni ba nakali ang kajungi di Youth Wing ba nakali ang ka party yin yang scam ban ajing kesyan yak ini di Crintage Foundation kini sama orang ba lami skmat mandan na di nakamta katawa dong kari bakacak kita pasti nakaliang ka Youth Wing lawan ban
ya ka support ya ka interakan pan IMCM ya ka ni ka Reflect Foundation. Lagi ka Reflect Foundation kala di smart banyaki ya kan ka isu ada ka angke ko umyam ada batu tu lom pomdeng bang lagi di jingki kala tang sat angke ko umyam bat mentak seminggu daya hidup lawan hang ni po mat sekretariat wan la yosnoru bakin syong ya kata ka independent on the side